Chasteu Scherbic. Assim que s'aventiene una causa carrada, quando si rea cose in extreme. Au segle XVI, lo senhor de Chasteu Scherbic, François de Coignac, qu'ei obsedit d'alchimia, cambia lo plom en or. Entau baia la mà che sa cuchin, David role de cadet aperat Bernardiera, u capera de las activitats poc catolicas. L'alchimia, mesclagne de scienzi e d'esoterisme che è de cops cabirà lo monde e lo kit esperido de Coignac, esporit che la justice s'interesse de trop proche a las suas activitats. Lo brave Bernardier, cu scebitei la bez au Claude de l'Aureia, la solució a tot lo scepics que lo senyor de Chasteu Scherbic expressa ta acceptar senza regagnar. O 6 d'octubre de 1553, que he massacrat, hem desemainats e que he cremat lo castet. Lo secret que s'era estat guardat con causi, un joven auier, esconut de la cava, n'avea pas tot vist. De Coignac, escapat a Suïssa, lo prou Bernardier, que i gahat, tenaiat, rodat, escarterat e got trencat. La tour che demura lo simbeu, de so che pot baiar la hulia dos homes, quan ei attisada per las brasas de la ganidè.